Occitânio, Niedju. Plabengutus, Glaskaburdos. Adiu, se place sus Lascaburdos e Lucaburg, l'émission des radios del Liceu de San Sarni. Adiu! Alors, excusez que som força estressat, que som en direct, donc, per le primer cop, donc avem força lo cor que va força viste, las mà que trembla, donc excusez per avanços, per totes nostres pautes. Hi ha forçadament des signes que no veleu lupa, mas és pas greu cal cal rire amb nosaltres, esper la bunyu. Donc s'espèce sera la radio Occitanie, escoltat l'Escabour de Telecoabours, l'émission des radios del Liceu de Sant Sarni à Toulouse. Et anam comença per la chronique au cinéma de Margutino et anam encadena amb Chris Alex Cogan super content et Bob Marley Is It Love. Une culture des Margutino. Adieu a tutis es Margutino per la minuto cinema et duei bus bau parla d'un film d'animation qu'ei azurat. C'est son Ma vie de courgette, qu'en occita s'est dit Ma vie de courgette. Es un film suisse et français qui sortiguet en 2016. Aquest drame réalisat per Claude Barras et Céline Sciamma, une réalisatrice au castimi force, dure 606 minutos et es courtet mas pugnent. Ma vie de courgette est une livre adaptation del roman autobiographique d'une courgette de Gilles Paris. Es l'histoire d'une drôle qu'es escainumat courgette per sa mère morte. Lo pitchounet es escullit dins un fugal pels efans, va mena sa pitchota bido amb sus camarados. Totes los personatges sus atrasents e esmovents. Són totes defans innocents e sensaris amb una bido trop dura per elles. Aquest film d'animation pot agradar als pitchus e als grans, qu'es una història dramatica amb des problemes reals, mas faig empato a modelar, a conus buta directament dins un ambient de juvença e de serenitat. Le design et las colors són agradibos e captivantos, qui tomen l'escainun de courgette és adorable. Tornam directament en enfància curo besem aquest film, aquel pitxoto classe de fans modelats nos aganto e nos meno dins un univers on la bido es bella ou tristo, mas es tout jaune pulido. Curo courgette conto sa giornado a son amic le policier, abem embeggio de plura e de li fa un putu. Ambe lo caracteri de caduns dels efans, besem così se pot reagir un efan a une situation désastreuse ou à un traumatisme. Es interessant et éducatiu. Bus conselli plasegur ma bido de courgette qu'es pels jubes e los biels. Anem un putu ero Margutino. Une culture des Margutino. Nous, anam encadenat senkitats amb las musicos, donc Courtialis Kogan. Oh. Merci. Low
I know now. Oh yes, I know, yes, I know, yes, I know now. I'm willing and able. So I throw my cards on your table. See, I wanna love you. I wanna love and treat you. Love and treat you right. I wanna love you every day and every night. We'll be together with the roof right over our heads. We'll share the shelter of my single bed. We'll share the same room, yeah. Just provide a bed. Ok. Des excusat. Vedem donc d'escutar Curtis Liskogan et Bob Marley, que ayer era l'anniversari de sus 40 ans de sa mort. Donc, qui era la pitchotte info. Daici la parole à Margoutine. Et yeu d'ici une poutounette à Pauline Courtial. Baki. Avem une pitchotte of fan. Oh. Une grande of fan. Grande ambe. of fan. Et ambe nous autres. Esperi lo concert. Et hop la leu. Beleu l'ankebe Margot. Et oh Margot, merci a nemenka de naharo am la chronique l'opune actualitat des continents. Ah. L'actu des continents. A 16 a totes que nous tornem trobar per una nouvelle chronique sur l'actualitat. En en parla primer de la France pe hi parlarem del demorai del monde. 50% del cent dels joves de 18 a 24 anys voldrien se fa vaccinar contra la Covid-19 segons una recerca de Santat Public a França. Une chiffre qu'a augmentat força que era sonque 36% al mes de mars. Le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, vol un aménagement del bac de français per les classes de première al liceu. Vol uniquement que la millor nota entre la de l'esprova et la del contrarol i contuny siague retenguda que considera que les condicions de preparacions dels examens són inégales entre los lycéans. Toujours en France, le ministre de la Justícia, Éric Dupond-Moretti, sera candidat a les eleccions régionales per la República en marxa dins lo pas de Calais. Vol també empatxar era le candidat del recampament nacional, Sébastien Chenu, de l'emportar dins una regió on lo RN enregistra força bons resultats. Le diumenge 9 de mai, le Consell Científic botet en garde contra una quatrena vaga possible de l'epidèmia aquest estiu e són a la prudència. Le Consell a pau que le gouvernement pren pas suffisamment en compte des encusats en compte los indicators sanitaris e foguet ges consultat per fixar le calendri del deconfinament. Un pilote de l'armada de l'aire foguet estacat a una cible al miège d'un can de tir amb d'avió de caça que tiraven a l'entorn d'ell per un bisutatge, de pauset plany per violència voluntària agravada e mesa en danger deliberada d'autrui. Le ministre de la Santat, Olivier Véran, confirmet le 10 de mai que les terrasses dels cafès, estanquets e restaurants tornaran d'obrir le 19 de mai per tot en França. Justifiquet aquel torn d'obertura, mercès a la diminució del nombre de nouvelles cases quotidians e dels pacients hospitalitzats, desencusats, per causa del Covid-19. Tot junt los 10 de mai en França era la jornada nacional de les memòries de l'esclavatge. A aquesta ocasió, Emmanuel Macron presidiguet una ceremonia, mas se'n fa de discurs, so que foguet criticat per l'anciana ministre de la Justícia, Christine Taubira, a l'origine de la llei Taubira, que considera l'esclavatge com un crim contra l'humanitat. Le magazine Valor Actualos, souvent classat força a dreita, publiquet le 9 de mai una nouvelle au tribune des militars anonymos, mas toujours en activitat. Le texte adressat a Emmanuel Macron, notamment, affirme que la guerre civile couba en France.
Lo Robert, l'un dels diccionaris frances lo mai coneguts, estimet in son edició 2022 que lo mot Covid era fin final en masculi et qu'en mai se busplai s'escribio amb une majuscule. La raison seria qu'es lo masculin qu'es majoritàriament utilisat en França malgrat l'empleg del femini per l'Acadèmia francesa. És veritat que ben pas maites preocupacions mas importantes a reglar que l'ortographe del mot Covid, per exemple, lo servici de reanimació qu'eren en caum lo dimarts 11 de mai. Mas veritat que bis que continua a funcionar per pas d'aixà les persones morir, les gens se'n fonten. És mai interessant de saber si disem la Covid ou lo Covid. Lo dilluns 10 de mai, l'utuaire en sèrie Michel Fourniret moriguet a l'âge de 79 ans, anunciat lo procuraire de la República de Paris, Rémi Heitz, era hospitalitzat a l'unitat hospitalière securisada interregional de la Pitié-Salpêtrière a Paris també lo 28 d'abril. Condenat a perpetuïtat per los meurtres de 7 femmes ou adolescentes entre 1987 et 2001, lo drac de les Ardennes acabet per aboir en mars 2020 sa responsabilitat dins la desaparició d'Estelle Mouzin, que mus compagniu se futen de eu. Continua. Des encusats que parli força per aquella cronica. Anam aquest cop del costat del Mitjan Orient, un mai de 180 persones fogueren nafrades lo divendres 7 de mai dins d'affrontament entre la policia israeliana e manifestants palestinians a Jerusalem. Dempuèi un mes, lo projecte d'expulsió de famílies palestinianes per la justícia israeliana men un forces violents dins la vila. Nouvelles affrontaments ager un lloc dilluns 1er de mai. No, pensi que hi ha una falta. Pensi que és lo dilluns 10 de mai, de matí a l'est de Jerusalem entre la policia israeliana e palestiniana fazen mai de 300 nafrats. Après Paco, lo moviment islamista Hamas al poder dins la banda de Gaza tiret roquetes cap al centre d'Israel. Del costat de la santat als Estats Units i en Sèrbia, aquest cop, les persones que se fan vaccinar poden ser remunerades, per exemple, haver un bon present o encara 25 euros a totes les persones vaccinades avant la fi del mes de mai. Tot junt als Estats Units, Elon Musk, lo creator de Tesla e SpaceX, digués dins l'emissió Saturday Night Live qu'era tocat pel síndrome d'Asperger, és una mena d'autisme que menen a dificultats de les interaccions sociales. Vos torni trobar e baili la paraula a Abel. Benetz també d'escoltar en fu un pitjor tros de musique au cabinet enregistré en classe que se sonomisti és un standard de jazz. Merci pla.
like a flame. You let the fire out and it's right in front of me. You let the fire out and it's right in front of me. You let the fire out and it's right in front of me. This time. You let the fire out and it's right in front of me. Close your eyes. It's right in front of me. This time. Things that you tell me now is right in front of me. Benem d'Escuta, Boisson Divine, Kin Braillé et Kina Grani, The Fire. Anam Escuta. C'est fouté mes 40 minutes. Pichot, accent inglés. Bon accent, Coutinho, bon Loupé. accent. Les spéciales. Son que per vous a, très per boss très placé. Anam Cadena après pam la chronique esport d'Abel et encadenarem amb Playboy Carty, PC Pumper et Peyragud la Blielium Mazou. L'actu esport des Abel. Adio a toutes, merci Placuntino, como lu sabets es Luca Burt, esper i canats tuts pla, e wei nous trobam per la chronique o esport del giorn, che es pla mai curtet o che la de Cuntino. Segurament. Awei, anem parlar d'une causa dramatica che si passet aquestos vacances dins lo monde del foot, mas ca finalment è stato tampado, la Super League. Lo progetto della Super League de football fuget fatg per lo president del Real Madrid aquestos vacances. En clar, lo project ero de ramusa las melhores escolas del monde dins una sola liga. L'UEFA a pas agradat aquel projecte perché ero clarament una concurrenza amb las ligas de la FIFA. Lo president de la FIFA a donc fa una menaça sus totes los jugaires qu'anabun participa a aquesta liga. És simple. Cada persona que participaven podion pas plus tornar a jugar en Copa del Monde ou alors a l'Euro. Un pauc après aquelles déclarations, le président del Real Madrid et fondateur d'aquella liga diguet qu'es dins un tuco totalment sportivo qu'abbia creat acu. Ma sabem tots al fu qu'ero abantuts dins un tuco economico. Lui tour après l'annonce d'aquella liga, los fans, los presidents de mantunes clubs et los jugaires començaron a boicotar la liga et fuguet finalment abutido per lo plaisir del monde entier. L'info folle. Cada colo que accès a que pas bundana dins aquesta liga anam prene 400 milions d'euros. Que c'est énorme et 400 de mai c'est la colo la gagnabo. Aquí ero Luca Burt al cop que ve e bu match e derrière causa benestabe d'escutar en musico de fou un estude de choupi que vous jugavi al pianeo. Merci pla. She's a baby. Oh, funny house. She wanted me cut it. That bitch is a baby.
Gotta go now, gotta go. Swerving in my way, can't slow down. Driving fast with cars, boy, I'm on the road now. Automatic star, my bitch take a cold now. Yeah, rock star, heavy metal, no guitar. Why you pay so much for your Nissan? Because it's GTR. First I shift it quick, it burn no rubber like a moving dart. Drive at night, I chop my top so I can relate to the stars. She wanted me cut it, that bitch is a baby. Fuck the house. I'm 730, I been a pet, I can't cut it. My birthday, hands Yeah, they tryna be crack. She wanted me cut it, that bitch is a baby. Fuck the house. She wanted me cut it, that bitch is a baby. Volevamo cantare perché lo piglio mo io pincato il capo dello corissato. Olai. E ne tiu dello rotto pure il palo vera. Lo ironci l'uliera, non sottasso a teolato. Invece in inverno, l'ampovera che è la natura del perigorso del plumo. E cutta tu. Autreco un otro perado de petine ne viene gordi se scompavo tutto lo giornato di lupe di pradel sordi ora in tour della grande tavola ero un brusolo famiglio can l'idrollo de zaro graulo veniam fa danscialo e figlio e no che te lupo i già udio viure shotel nero parizze ma sciuge fa n'avio pappo dero vigero al sole la vigno grimpavo endrezzo io perché in copera lupi poavo piaciute al vignero cumino pesto inonnato lo vignon de lo rossa laburo terero molaudo ci butero filo xera l'uomo io l'ho abbandonato io più de via in pericolo te calma le vadillo e vilo de che è per l'amor un portio più de poiso come in biel se munto logado ci lupo sciasciovito lontano tunda sciaporo vieglio ruino d'impeio che temperigolo sembacado zurdillo e vilo de calpa pura ci sun solo
Io pre di meno sola che loro no ero venuto in cunde turista vio grumpa lo moiu de logo risado vol tornar montano teolado en teolo plato coi mincar di lo piscino che vol cruza l'ombroso tiu tutto l'annato. Al passage, une pitchoune dédicace à Playboy Carty. Quelle place aiguë nous escoute ici en Occitanie, Radio Occitanie. Alors, après Paquelos Musico, on a même cadena per un poème de Robert Marty qui nous quittait à 77 ans, le 5 de mai d'aquesta annada. Escrivait le tout enoc, era président de l'IEO, et era le meilleur humoriste occita, just le nom de pas de no, c'est m'engagni pas. Après Paquel poème, on a escuta sa version cantada, donc d'Eric Frage, la zagrassa an begut lo soulel. Passi la parole donc à Eulalia et Margutino qui va nous legger aquest poème à douce. Alors, es Margutino qui vous parle, va commencer à llegir le poème, que c'est sous notre place aiguë, las agassos an begut lo soulel. Tornarai pas jamais tan fort comme sou estat, disio l'ubiel sul pas de l'hort, l'usuels baissats. Tornarem pas fa la daliade comme autres cops, ni mai annueit à la belliade bata d'esclops. L'utem s'atrume, fara pas belle, las agassos an begut lo solel, que bengo l'hibern ou l'estiu, res cambio pas, de biure assi ero agradiu al temps passats. Dizon che torna mai dema, din lo bilace, de giubes bendran fan de pa e de fromage. Pudets beni fargal utens, la bido es duro, e buscalra passa su ben, de grais d'enduro. Giubes, cal pas busen sabe mal, se parli pas, es que la lengua de l'ustal la sabets pas. E membo ana tout doucemen, plega la taulo, fa la beiselo belomen, de las paraulos, me caldra neteja l'ustal, barra las portos. L'etens agitat sunt tremal, dana dos mortos. L'utens s'atrumo, fara pas bel, las agassos an bebut lo soulel. Merci las filios. Tornare pas jamais sta fort como son estat. Io le biel sul pas de l'hort, les els baixats. Tornarem pas fer l'adaliado com autris cots, ni mesaneit l'abeliado, battades clots. Tornare pas jamais sta fort como son estat. Io le biel sul pas de l'hort, les els baixats. Tornarem pas fer l'adaliado com autris cots, ni mesaneit l'abeliado, battades clots. Le temps s'atrumo, farà pas bel. Las agassos han begut le soleil. Que vengo l'hivern o l'estiu, res canvio pas, de viu si ero agradiu al temps passat. Dis un que torna més demà, din le vilatge de joves vendran fe de pa e de frumatge. Que vengo l'hivern o l'estiu, res canvio pas, de viure si ero agradiu al temps passat. Dis un que torna més demà, din le vilatge de joves vendran fe de pa e de frumatge. Le temps s'atrumo, farà pas bel. Las agassos han begut le soleil. Podets venir farga le temps, la vida è duro e vos caldrà passar sovent de grais d'enduro. Joves cal pas bon sabe mal, se parli pas es que la lengua de l'hostal
la sabets pas podets venir fargar el temps, la vida è duro e vos caldrà passar sovint de grais d'enduro, joves cal pas bon saber mal, se parli pas és que la lengua de l'hostal, la sabets pas, le temps s'atrumo, farà pas bel. Les agassors han begut el soleil. Doçament plegar la taula, fer la veicelo, veloment de les paraules, me caldrà netejar l'hostal, barrar-la i portos de temps agetats son tremail, dannados mortos. Temps has anar tu doçament, plegar la taula, fa la veicelo, veloment de les paraules, te caldrà netejar l'hostal, barrar-la i portos, li temps agetats son tremail, danados mortos, le temps s'atrumo, farà pas bel. Les agassors han begut el soleil, le temps s'atrumo, farà pas bel. Les agassors han begut el soleil, le temps s'atrumo, farà pas bel. Les agassors han begut el soleil. d'humour, anam dire entre Pei Ragud et Eric Frage, anam continuia am lo billet de beto de Eulaio. Lo billet de beto de Eulalie. Adieu à toutes, pla bengut pel billet de beto d'Eulaio. Adieu, bau pas fa une soque me couflo, mas pusleu une pichu bilan sus cusibau actualomen. Bou. Vous savez, la bido espace de créer aquestes darietens. Fagia un an que bibem am corona et que debem nous accostuma a vivre din l'incertitude de toutes. Pensi que per la journée so espiage. Sem din l'incertitude de nostra benido, de nostres estudis, de untana manal en Québec, cusibaneses los curses a la fac am lo Covid, bac, pas bac en jun. Quitam pas de nous questiona, mas es normal. Esse jube, esse questiona. Tout jour, esse din lo mal ségu. Mas, ambe tout aquel rambal, am lo Covid, espiage. Sem perdut, en particulier yeo. Sabis pas, perdu, sabi pas, unt me buta. Aziri l'instabilitat, sui calcun de força acostumado a l'arobus d'ici, imagina qu'aussi es complicato aro perieu. Que lo moral seguis pas tout jour et sabi quitomen pas trop que pensa o ressenti. Tout so que men biruno es talomen incert el tabé. Sa que lai, meus amics e ma família que m'ajudon a tenir lo cap. Na profiet ci per dire un pulit anniversari a ma maire que son anniversari lo jun unt escribi. Abans d'acabar, volia mercedia Radio Occitanie de nous accueillir à Jay et place aigu mercedi Moussu Mercadier, notre professeur, sens cal tout à coup aurait pas pogut se débana. Donc, une grande merci Jomen. Une poutou. Une plabune semana incertaine à tout le monde et le poutou. Nen d'escutar en fu una musica un peu triste come la cronica de Eulalia che se sono un prélude en mi minor, si podem nous dire comme quoi, de Rachmaninov.
Abans d'encadenar amb les anuncis de la música a venir, precisi que també merci jam Alex, que és à la régie, d'accord, à la technique au Béléo. qui d'oublier que la pas dit c'est une présentation donc Baki et Anna Mencadena donc amb Eidolon Psaumes de Negre et Louride Perfect Day. Li sembetantes per carriera senza ricordi era l'omnibus lunas de base si la peiro a sentire la siero din corbiel che pico sul sabi pas che andrà per segre ni mai lutens che fuggis lu negre me si fis lu negre me si fis lu negre me si fis oh lu negre me si fis mis urgassos della Gleiso più di sino del patrù tutti no virare sull'eso a cercare in la nebeso in diubista al fenestro sabi pas che andrà per segre ni mai lutens che fuggis lu negre me si fis lu negre me si fis lu negre me si fis oh lu negre me si fis dai sarò creba la roba che ti fasio a ganni la che faghetta primi robo a che lo buco tan caldo che mancherete stabani sabi pos che andrà per segre ni mai lutens che fuggis lu negre me si fis lu negre me si fis lu negre me si fis oh lu negre me si fis e che percorre la mura resino mori beure la corde nel fondo ama che son che mi respiro Luca di senza de viro lu bello nel donne si usa per a segre ali ferri al paradiso lu negre si Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on.
just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. You're going to reap just what you sow. 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 Donc, Eidolon et Lou Reed. Eidolon, nous tournons Suna, qui est le groupe de notre car professou. Mercadier. Oh, monsieur Mercadier, qui nous fait une signe fort. Père nous merci déjà. Merci Mercade. Donc après, tout à coup, on a fait une petite moment des présentations que nous connaissons pas ce Bertadier romaine. Donc, Anam commence par Eulalio. Donc, io es Eulalio, che su io la miglior collega de Margutino. Et oh. spell c'est Srudge, ça qui. Ouais, bah qui. Et su la maille Blaizat del groupe et Anam disait. Te connaissem, Eulalio. Las daimos pla las galejados. Es Bertats. Et che balli la parola a Belou. Io Nostre me Cabourg. souni Abel, vous avez présenté la chronique l'actu sport UA et vous avez tabé juga une pau des pianos en fou dins la chronique de Ulsautres. Et tu, Goto, qu'avez-vous à nous dire? Eh ben, io sui Margutino che presenti la Minuto Cinema sui un po' clown del gruppo ma sta bello chef. La Ségu, Margot. Et à qui ou donc passer la parole à la future représentatrice des Radio Occitanie, Lol. la Contino. Oh, qu'elle passe d'oublier Margot, qui est une belle fan des courtiales. Oh, une Encore. poutounette encore. Une poutounette. Toujours, per acaba. Toujours, on a la débute, elle a fille. Alors, il y a aussi Kunsin, donc vous avez présenté la chronique sur l'actualité à Cadocop et sur Art Yeo qui vous avez présenté à quelle émission plat particulière qui est semaine direct. Sera notre abandarère crazy. Donc, je ne pas où la fin de notre carrière, qu'est-ce que nada, mas belao que nous tournares trouba l'anquebe, c'est poudrium tourna perfa calcoscope d'apparition à qui. Sinon, elle aura une place des pas à cette émission. Merci à notre professeur, encore le tournam Suna. Merci Mercade. Merci fort ça. Mais c'est à ce début des journées la même impau que Azirat elle renforce de stressat ma finale elle renforce les amis donc merci plat Bertadier Romaine qui a même pougut fa causes qui si que nous farions pas Et qui aura une moment plat gradio. oh Bertadier Romaine une expérience une expérience incroyable mais t'espères nous autres ce que nous sommes plat amusant.
Donc Anam Bouzdir et Adi Windarekop. Adieu, Tupinos. Et Anam donc encadena amb la musique of Feel Good d'aquesta émission. Anam escuta Elvis Presley Jailhouse Rock. Walking through a party in the county jail. The prison band was there, they began to wail. The band was jumping and the joint began to swing. You should have heard this knocked out jailbird sing. Let it rock. Everybody let it rock. Everybody in the whole cell block was dancing to the jailhouse rock. Spider Murphy played his tenor saxophone. Little Joe was blowing on the slide trombone. The drummer boy from Illinois would crash, boom, bang. The whole rhythm section was a purple gang. Let's rock. Everybody, let's rock. Everybody in the whole cell block was dancing to the jailhouse rock. Number 47 said to number 3, "You're the cutest jailbird I ever did see. I sure would be delighted with your company. Come on and do the jailhouse rock with me. Let's rock. Everybody, let's rock. Everybody in the whole cell block was dancing to the jailhouse rock. Rock, rock, rock. Sad sack was sitting on a block of stone. Way over in the corner weeping all alone. The warden said, "Hey buddy, don't you be no square. You can't find a partner, use a wooden chair." Let's rock. Everybody, let's rock. Everybody in the whole cell block was dancing to the jailhouse rock. Shifter Henry said the books, for heaven's sake. No one's looking out a chance to make a break. Bugsy turned to Shifter and he said, "Nix, nix. I wanna stick around, I wanna get my kicks." Let's rock.